باب 250 كرياد الصالحين درس دي. وعن شكل يتام شكل بن حميد رضي الله عنه قال قلتم إني يا رسول الله نلا علمني جنة دعاء عن دعاء قال نلا ما كقول ويو اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومولك ما دندا إمود بني نبي عندي ومن شر بصري بني جيتي عندي ومن شر لساني بني إنجل أنجل ومن شر قلبي إمود بني pernde ande wa min sharri maniyi morde bone maniyu an on haram heɓal bone makko heedu a janoni so Allah jaabinoni goɗɗo sa daɗi bone gite ma e gite ma e noppi ma e ɗengal ma e ɓernde ma e maniyu ma on ɗum awra ma on haray a daɗi haray kon no natirta yiide haray an on a daɗi natugo yiide rawahu Abu Dawud Tirmidhi wa qala o maki hadisum ko hadisi hasan labaɗo وعن أنس رضي الله عنه أن النبي رضي الله عنه قال وما كان لا يقولهم ما كانوا اللهم إني أعوذ بك من البرص من مولك ما يمرض دمجا والجنون فاتح والجذان النونار سيكا عند باندو كدوية يدام وسيء الأصدام كلب موسى إنديجي بوني نلادهم مولك نودن رواه أبو داود بإسناد إتوغر لسيء سيلون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لا تكي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما كاينو اللهم يا الله إني من أعوذ بك المولورين من الجوع مرد هاجة فإنه هاجة بإصدقه من هنا بني توران لكو تورا تغطو بيان لكو بيجا تغطو وأعوذ بك المولورين من الخيانة جانفة فإنها نجانفة بإصال باطنة من هنا بني ندر جانفة هنا بني رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن علي يتم سيدنا علي رضي الله عنه أن مكاتبا وندنا ويندو دادو ko yete windo daado ko jiyaado windido e jungo pullo mum yo addu bi mbuudi do tel o jommitama hoore makko jaahu arima fagalo inni min nelaado ajastu mi ronku an kitabati nde mi hebata ko mi windo da ko mi yoba mi rambursa pullo an jonna pullo an on mi hetto fa inni walla kala nelaado maki ala o allimuka accata mi janne kalimatin kongodi allamani hinna rasulullahi e naka nelaado ari afwan kaka sayna aliya wari sayna aliya inni accata mi janne kongodi ine laado Allah jannila law kana alayka haysi laatke hoore ma mithlu jabali yeru fello tewdayna nyamande sa wuli din don addahu Allahu anka Allah yobante nyamande mande bulu Allahumma kfini bi halalika an haramika wa ghni bi fadlika amman siwaka Allah yoni nan halal ma ko dagin da kon e gaay ko harmi kon yondi miralam bural mangal e gaay bural gongal go ko hinangal don doro o do kala duni do dum do nyamale ko o male ko de dudi wa Allah tabaraka taala yobanay mode رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا علم أباه جنيب مكه حسينا كلمتين كن يدعو بهما يدعو أرتا كن أوندينك اللهم ألهمني رشدي الله لونجنا بيوا أنجل وأيدني دندالا من شر نفسي بني وكي أنك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قلت من يا رسول الله علمني جنة شيئا قلت أسأله الله تعالى كنت رورت الله را وقرأ قال لا ما تسأل الله العافية ترى الله عافية عافية كجلل عافية كدأر عافية إذن نانغال فيني فمكثت مني بأياما بل ثم جئت رفت مرة فقلت منك يا رسول الله علمني جنة شيئا قلت أسأل الله تعالى كنت رورت قال لي أنسي نلا ما كان يا عباس كيو عباس يا عم رسول الله كي بابن الله صلى الله العافية في الدنيا والآخرة إني ترى العافية أدنى الآخرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. عن شهر بن حوشبي قال قلت إنني لأم سلمة رضي الله عنها يا أم المؤمنين كاي أم المؤمنين ما كان أكثر دعائي رسول الله صلى الله عليه وسلم كن ونوك لاتنوك بريء دي دعاء جنلها كدو أرهينو إذا كان في بلادك عندك كمادا سيبك سود ما يندو لتور من كن بدبرين عند دورغول. قالت نين سلام ما تقولي نين هند ما كان لاتي أكثر دعائي بريء دعاء نتادو بما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ko an yu yiltindiro
ɓerɗe tabintin ɓernde anden e dina makka rawahu tirmidi wa qala hadithun hasan. an abi darda radiallahu anhu qala wi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo make kana latke min du'a'i dawuda sallallahu alaihi wasallam wohino jeeya e du'aji ko annabi dawuda du'orayno allahumma ya allah inni min as'aluka mi torkema hubbaka giggol ma nde yiɗata la wa hubba min hubbika e giggol yiɗuɓe ma ɓen wa amala e golle alladi ɗen yuballighuni ɗen hewtinala hubbaka e giggol ma allahumma ya allah ajal waɗu hubbaka giggol ma ngol ahabba ilayya haray no ɓuuri yiɗede e junngo an min nafsi di wonki anki wa ahali e ɓeygure anden wa min alma'i imorde ndiyam albaridi ɓuuɓuɗan hara yiɗugol ma hino ɓuranila ndiyam ɓuuɓuɗan e andi la haka ndiyam ɓuuɓuɗan welata selluɗo rawahu tirmidi wa qala hadithun hasan. wa an anas radiallahu anhu qala wi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo allah make alizzu duume cukke to orgol ya dal jalali wal ikram ko jeyaɗum ismullahi al azam duume e tororgol allah ɗum rawahu tirmidi rawahu nasa'i min riwayati rabi'a bun amir as-sahabi qala al-hakim wi hadithun sahihun wa hadithu selluɗo al isnadi to gorde alizzu ɓe firanden ko wiyete duume cukke ɓe kasiri lam sabu ko laam on waɗa kon ɓoccal ley wa tasdid joie e ko joie on waɗa kon ciddan almujama toɓɓaɗo on ma'anahu firumum alzimu ko duume ko kolodiri haadi da'wati e oɗo du'a wa aktiru ɗuɗɗinon min ha e makko. hadis 1500 hadise wulure temeɗɗe joyi ila fuɗɗiɗen deftere nde wan abi umamata radiallahu anhu qala wi da'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo allah ndoɗi bi du'a in du'a kathirin ɗuɗuɗi lam nahfaz minhu mi hunjanoke e makko shay'an hay e hunde qulna men ya rasulallah da'awta ɗoriɗo bi du'a in du'aji kathirin ɗuɗuɗi de lam nahfaz minhu min hunjaki majji shay'an hay e hunde fa qala nelaɗo make ala adullukum on accatami tindina o ala ma yajma'u dhalika e dow ko hawtindirta kullahu o du'a mo nan ɗo mi wi ɗo fof ko hawtindiri ɗum ɗo fof taqulu wi'e allahumma ya allah inni as'aluka min khayri ma as'alaka minhu nabiyyuka muhammadu sallallahu alaihi wasallam allah mi torikema ko ɓuri moƴƴude e du'a ko nelaɗo torima wa a'udhu bika mi mawlikema min sharri e kala ko ɓuri bonde masta'ada minhu konko mawlima nabiyyuka annabajo maɗa muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anta musta'an kano wallinorteɗo alaykal balagh kama yettorde nde woni wala hawla wala quwwata illa billahi rawahu tirmidi wa qala hadithun hasan. wa nabi mas'udin radiallahu anhu qala wi kana latike min du'ai no jeeya e du'aji rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ɓe ma kan allahumma ya allah innini as'aluka mi torikema mujibati rahmatik ko waɗɗinta yurmede ma nde wa zaima maghfiratik e ko tabintinta yaafuye ma wa salamata e hesugol min kulli ismin e kala bakkatu wal ghanimata e gañorgol min kulli birrin e kala ɗiggere wal fawza e gañorgol bil jannati aljanna wan najata e ɗergol min annar rawal hakim e abu abdullah wa qala wi hadithun ko hadithu sayyid selluɗo ala sharti muslim won ɗo sharti imam muslim haray ko ɗo darsude won ko gasi yiltoɗo rewtuɗen ndo musidɓe julɓe haray no en addi ɗo façon ji du'a hollali tuma joɗiɗa fontuɗa juuɗe maɗa ɗe wo haray ko a tororay ɗiɗo fof goɗɗi no ga ko bayna sajata tawni watte goɗɗi ko hino ndeno waale goɗɗi ko hino on tigi towna juɗɗe no du'o goɗɗi kaka nder julde goɗɗi kaka batte ñamugol bi mana koye taw hara hiɗa duumi tun e ɗi du'aji tun bi mana ko firi ko ya duumu tun e du'a kenen hara ko ɗumɗa kenen hara ko ɗumɗa leer nde tawata ko ɗumɗa ha ton jini ko ɗum ɗon woni e place mum ko leer ɗum ɗon waɗa ɗum ɗon leer nde tawata ko ɗumɗa waɗa kadi ɗum ɗon ko ɗum woni fanunde nde hollali sa joɗi ko be hawtidira ɗiɗo du'aji fof mo famke ka wallahu a'ala wa alam. hara hino numéro téléphone ji ɗin onande faala ɗo toujours yanñanede kadi ka du'a ɗon kadi toujours ɓa haray piiji ɗin ko yewta o kadi haray hino woodi ko heddi piiji ɗin fop wawata ko windade ka deftere ko wanno noon kadi piiji ɗin fof kadi wawata ko wolade ka enregistré man ɗo haray numéro téléphone ji ɗin 657 60 53 09 ka orange 628 même numéro ka Selcom 600 ka Intercell 631 même numéro ka Sotelgui kadi même numéro réseau ji ɗin fof ko même numéro si wona areba